told me that he wouldn't. Father always told me that he wouldn't be around forever to protect me. Data kera yajyaga ambwira ngo azahura uruhande rwanjye kugira ndinde. He was an outlaw. Yari umuntu udakurikiza amategeko. And he knew his days were numbered. Yarabizi ko atazamara igihe kirekire ku isi. He told me that the only person I could ever rely on was myself. Ngo umuntu umwe nzizera nige ku giti cyanjye. And may let you down. None arambwira ngo nanjye hari igihe nzibeshya maze nkihemukira. Umuntu umwe gusa ugomba kwizera. Rimwe na rimwe reka mbabwize ukuri. Je ni mumbona hano. Ni igicucu cyanjye hari igihe ntakizera. I had to fight to survive. Data yanyigishije kurwana kugira ngo nzabeho. Never cry. Arambwira sinzigera ndira. Because those tears would be used against me. Arambwira ngo amarira yanjye nkore abanzi bashobora kuyakoresha mu kundwanya. Si yarishwe yicwa n'abandi bantu bakoranaga. Yari outlaw. Ukobwa karacyatubwira. Kagize gutya kabona se wako yakigishije kutarira. Akigisha kwirwanaho. When he was killed, yishwe. I never cried. Sinigeze ndira. Never. Na nari mu. Aya. Not once. Sinigeze ndira habe nari mu. Iminsi yari icumye umukobwa arakura. Atubwiye uko se yamwigishije. Nazigira arira in the blood. Niyo filime tutangiye mu maraso. Arlington, VA, Virginia, aho ni muri Amerika. Niho dutangiriye. Imyaka 12 maze guhita umukobwa uko tumubonye arimo kwica abantu bamaze kwica se. Ntabwo yigeze arira na rimwe kandi se yaramubwiye ntazigira arira kuko abanzi babonye arimo kurira ngo amarire bayakoresha nk'intwaro bakamutsinda. It doesn't hurt to be cautious, and it's not like you guys were high school sweethearts, okay? Musa nawe mukundanye mwana wanjye. Little exchange for Christ's sake. It was Narcotics Anonymous. Se yakoraga iki buriya mwana papa se uriya mukobwa yari umunyabyaha yacuzaga ibiyobyabwenge yari umwaro umugi kuko yakuriye California. Hasa uyu mwana uzanye mu muryango nyakupfa we urumva ntabwo aturuka mu muryango utazwe mwana wanjye dufite amafaranga kuki utashatse umukobwa uzwe. Umusore yaragiye kurongora umukobwa se uwo mukobwa ari narcotic ndetse ari outlaw ni abantu bakorera hanze y'amategeko. Niba itegeko rivuga ngo nta rumogi akarunywa, niba itegeko rivuga ngo nta gufata ku ngufu muze akifatira ku ngufu. Has a habit of repeating itself. Mwana wanjye ugomba kugenda mu mategeko ndetse no mu buryo umuryango wacu ugenda ariko jewe ibintu byo gushaka umukobwa je nazi mwana wanjye ntabwo mbyemeye. Sorry yaranze yirongorera umukobwa yaragiye arakura byarwa n'umuntu usa naho umunyabyabyabwenge gusa umukobwa ni mwiza. Umukobwa araseka ntibaseke. Hari abakobwa tubona ngeze reka mbabwiza ukuri ndabizi Nyamirambo abantu bareba iyi filime hari Nyamirambo hari abasore bateye ukwabo bashobora kumera nk'inko televiziyo mutazirukankana bamwoka pamwe. Reba umukobwa nguyu barimo baramucurangira yarongowe ni wabo umusore bafite icyitwa amafaranga kwa kuna amafaranga ameneka abantu bajya bambana ngo ariko yagazira freshera azikura kuri cash niko navutse nzifite nubwo cash nazo nzifite. Umukobwa murebe umukobwa mwokapfa mwe murebe mwabikobwa mwe by'inyamirambo bifite ibibere bitendera. Well then. Abakobwa bafite amabere wajyaho ni igitambo ni bitambaro bagendana. Yajya gutya igisutiye cyaguye ukavuga iti siraguye karabaye. Kikagira hafi y'amavi. Iyo atagikandagiye. Umukobwa ari hano umusore umukunda nawe mwiza. Umukobwa ni mwiza. Gusa afite amabwiriza se yamuhaye kandi baraseka. Urakaza neza boss tubabona kare bafite inda zibyimbye. Bafite inda nini. Derek Boss imbabeje de uri arukuna boss baza nkavuga nti umuntu boss tu urebe filime eshanu wo kacwaho. Ya boss bareba filime nyinshi genda babona nkabamenya. Bafite inda nini. Urakaza neza n'inda yawe nini. Utandakarira nanjye mfite inda ndende. Filmira. Kobwa arareba ntibarebe. Kobwa nguyu. Kobwa aramwenyura ava kuri bya bikobwa by'inyamirambo kina kigashinye kukareba n'iryinyo rya muzitsi. Uri mukobwa ko namwenyura. Muzehe w'umusore ntabwo yamwishimiye na gato kubera aho umukobwa akomoka. Kobwa araseka neza tuje. Ari wacu kiraseka kigaseka kajya nko kirimo guteteza aho ngaho do. At this very special moment in their lives. Uyu mwanya n'umwanya mwiza mu buzima bwabo. I Derek. Take you Eva. Take you Eva. Jewe Derek ndakujyana we nka Eva yitwa Derek. Derek. Be my wife. Nk'umugore wanjye. Ubu umugore wanjye. Garamwenyura. Ibyo birangiye. Akomana. Warakoze ugira umunyarwanda utekereza nk'abantu bo mu ijuru. Pana bigahanga ukapaho.
gushaka umuntu mwaba mukirangiza utoye kaduhite dutaha byarangiye mu rugo mpaka abandi barabanza bakajya gutemberaho bakishimana bagafata igihe bishimanye ibyo bita honeymoon. Ngaba mu nzira bagenda bari bagiye muri honeymoon. Ibyishimo ni byose. Eva na Derek bagiye kutembera, ntabwo bagiye bagumye muri Amerika, bagiye muri Amerika y'Amajyepfo, Latin America. Kobwa ni mwiza. My grandfather, he bought this back in the 40s for nothing. Data yaguze hano, sogokuru wanjye yaguze hano hantu muri za 40 kera cyane, yumva ko atazanahatura tujya muri Amerika. It's too rustic, and he'll only stay at the Four Seasons. Yabonaga ko atari ahantu hasawa, ni nayo mpamvu ngo twe tuhaje tugiye kubona ko ari ahantu hasawa. Yarajanye n'umudamu we, baje muri honeymoon, igihe cyo gutembera kwa kwezi bita kwa buki. Kobwa ni keza, bambaraga ndabizi ubu ngo imitima yanyu mutabyibuha mukavuna intebe zacu. Ego bireba filime kigahita gitangira kubyibuka ako kanya. Ibipande by'umubiri ugasanga ryabyimbye, ndavuga ivi. Hear that? Usanga yabyimbye neza, irabyimbye ngasire yivi, niyo mvuga. 2 or 3 years old. Hano ni nk'imyaka 3. Ajepere kumukobwa wabo kwa sekuru. You know, this is the first time that I've actually been here since she died. Uyu ni wo munsi wanjye wa mbere ngeze hano kuva mama yapfa. She would have loved you. Yari ko gukunda mama. She would have loved you. I wish I could have met her. Ntabwo nabyo we yabyitayeho. Mu mazi. Noneho nijoro hashize nk'iminsi 2 nibwo urumva. Ntabwo hano cyambaraga. Ejo tuzakora ubukwe rero uzitegura, uzaze witeguye gusasa uburiri. Kobwa ngubo ni mwiza n'umusore nawe ntacyo abaye, ibyishimo ni bwose. Gusa agakobwa se yarakigishije umuntu umwe gashobora kwizera kuri iyi si ngo niko ku giti cyako, nabyo kandi kakabyitondera ngo kuko nawe ku giti cye ashobora kwigambanira. Ngabo bari muri kwa kwezi kwitwa kwa buki, honeymoon. Ibyishimo ni bwose, abantu zirishimye uko zakanezerewe, urukundo bwari buhari. Amasaha yaragiye ricuma n'umunsi, ntubona ko yari nk'umunsi wa 3 tureba iyi filime, mwishyuye kashi nkeya. Typically, Oh my gosh. I know. Umukobwa akunda avuga tuje, umukobwa aravuga tuje. Babonye abantu bari begeranye aho ngaho bazana akana keza. looks good on you. Mbega akakobwa keza. You think so? Niko bikeka. Mana ngenda mbona gafite amajigo nkaya pipi. And we'll take him. Kana gafite ijigo waje ni sankara uri hariya bateruye. Nanjye agasubiza se. Let's go. You know, you will be a great mother. Uzaba mama w'abana mwiza. You think so? Niko bikeka. Niko bikeka. I didn't really have the best influence. Nkeka ko atari ko bimeze. Oh, you know, we both got an education in how not to raise your kids. Twese twarize ariko nta numwe wigeze yigishwa uko bazarera umwana. El baño. Have to go to the bathroom. That's Spanish for Uranyihangana ngiye mu rwiherero. every day. Ntugire ngo ndatinda, sibyo? Byishimo buracyahari. Abo bitwa abajeni Marie. Do not go anywhere. Ntugire na hamwe ujya. Stay right there. Uguma aho ngaho. Ibyishimo ni bwose, urukundo ruracyahari. Abantu bakuru n'abazanye filime ya love story. Kiraseka, mukobwa araseka, mwenyura ratuje. Mbese ako mana icyakubwira. Ibyishimo ni bwose, umukobwa arareba nibarebe nk'abakobwa mwe dore ijisho riri n'umweru. Mwiriwe. Manny. Banyita Manny. Eva. Banyita Eva. Nice to meet you, Eva. Kiza guhura nawe Eva. Beautiful the view, isn't it? Urabona hano hantu atari heza. Where are you from? Connecticut? Uturuka Connecticut. Do you know Earl Sanders? Earl Sanders uramuzi? I don't think so. Simuzi ntabwo ariko Comes here mbikeka. every year.
He's from Connecticut. nawe aturuka ahantu hitwa Connecticut ni umurwa wo muri Amerika. Space. Connecticut ariko ni hanini. You think of family? I have family in Texas. Uzi ko mfite umuryango muri Texas. Babe, Yewe. this is Manny. He has family in Texas. Yitwa Manny ngo afite umuryango muri Texas nibyambwiraga uraho. Ko ari umugore wanjye se washakaga iki hano twaganiraga. How much longer are you guys on the island? A few more days. Nice. Muracyari nayo iminsi mike wenda cyane. Cabarete. I don't think so. It's a beautiful, beautiful place. The Umva mfite longer ahantu nshobora kubajyana heza cyane. rainforest. No, I'm afraid of heights. That sounds awesome. Ndetse umuntu ni kwa kundi abantu bagendera hejuru ku bigozi umukobwa ati giye ninya hejuru. See you guys tomorrow. And it's Ejo naza kubafata giye mwambwira tugana gahunda ejo nkabajyana ahantu mwaryoherwa ubuzima muri iki gihugu kumbe n'abakomisiyoneri bashaka ba mukerarugendo. I'm joking. Sheri reka tuzajyeyo. How about dancing? Kubyina se Who prefers zip line? ukunda gucinya akadiho. I love dancing, but this one. Kubyina ndabikunda ariko sinzi. Well, my friend runs the hottest club in the entire island. We can. Mfite inshuti niwe Hadija mu muziki umwe ahantu hamwe mureke tujye muri ako kabari ntacyo. Love to. Ntacyo. You'd love to? Yeah. I'd tell you what I'd love to do. Oya nta kibazo niba ari ukubyina tujye kubyina. Hashize ngahe bajya muri ka kabari harya kitwa ngo icyo kari haruguru. Oya. Ka kabari bajya babyiniramo Inyamirambo ahandi umugore wa ntuza akora. Nuko bajya hayitebo. Muziki baramanura. Hayitebo. Hano ni muri Amerika y'Amajyepfo. Imiziki ya dancehall bagiye kure kumbe Danny Trejo numwe mu bicaye muri ako kabari. Danny nguwo Trejo. Forest. No, I'm afraid of heights. That sounds awesome. Ndetse umuntu ni kwa kundi abantu bagendera hejuru ku bigozi umukobwa ati giye ninya hejuru. See you guys tomorrow. And it's Ejo naza kubafata giye mwambwira tugana gahunda ejo nkabajyana ahantu mwaryoherwa ubuzima muri iki gihugu kumbe n'abakomisiyoneri bashaka ba mukerarugendo. I'm joking. Sheri reka tuzajyeyo. How about dancing? Kubyina se Who prefers zip line? ukunda gucinya akadiho. I love dancing, but this one. Kubyina ndabikunda ariko sinzi. Well, my friend runs the hottest club in the entire island. We can. Mfite inshuti niwe Hadija mu muziki umwe ahantu hamwe mureke tujye muri ako kabari ntacyo. Love to. Ntacyo. Both You'd things. love to? Yeah. I'd tell you what I'd love to do. Oya nta kibazo niba ari ukubyina tujye kubyina. Hashize ngahe bajya muri ka kabari harya kitwa ngo icyo kari haruguru. Oya. Ka kabari bajya babyiniramo Inyamirambo ahandi umugore wa ntuza akora. Nuko bajya hayitebo. Muziki baramanura. Hayitebo. Hano ni muri Amerika y'Amajyepfo. Imiziki ya dancehall bagiye kure kumbe Danny Trejo numwe mu bicaye muri ako kabari. Danny nguwo Trejo. Ibyishimo ni bwose. Igikombe cya Danny cyabonye abakobwa beza ntabwo kizwi umugore afite nyirawo. Tujyanirane umugabo wabandikira musibira. Umugabo w'umugore. Umugore ayisiga ikigabo kiranga. Simbukira umugabo yewe. Wenda shaka kubyana n'umukobwa yewe. Uyu ni umugabo wanjye. Umugabo yanga kumva. Uyu arashaka kwigira umuhatari cyangwa se uyoboye umujyi ninde? Dani ngo ni uyoboye umujyi. Igipfunsi kiraka. Umugore yabanye bakwise umugabo. Gakobwa karaha mu kabari. Bagese.
Espérate. Hablamos. Mwemuretse gatoya Amurino Rasco. Mwibwe mga filme kitwa Prison Break. Niwe nyiri kabara ari hejuru. Kobwa ari hano. Singa umugabo. Hasi. Kaboko. Bandi zirareba. Iki gikobwa. Yewe. Nambara mu kabari. Kobwa ari hano arwana kigabo. Sera mutoje. Kumbe hano muri buwate barimo barafata amashusho y'ibirimo kuba byose umukobwa uko arwana barareba. Dogis. Kirahure. Utwe. Rumva baramo. Isheri nigiye uranyishe nkukubise ukubise kuntuza. Ugabo rwana rwa rupimye kuntuza niyo yakubise inkokora. Ku mavi hari ya centrale hari. Ducika tuve hano. Hashize ingahe nigiye cyo gucika. Kagasore kitwa Mani kabajyanye mu kabari nako kababwiraga kujya kubatembereza niko kabakuye aho ngaho. La misma mierda. Estamos bailando con tanto. A mí no me importa tu carajo, es la segunda vez que estás escuchando. Te estoy diciendo. Uranyumva ibintu ntabwo bikwiye nuko byari niko gute. La chavala estuvo. Que sea la última vez. Ibiruta nuko buno byaba inshuro ya nyuma. Ntuzongere gutuma mu kabari kanjye abambiramo ibibazo. Uko bakagiye ko umukobwa arangije kurwana. Bad over, dude. Like, they better watch out for you, girl. Like, you went crazy. Like, fucking ninja. Fucking crazy. Manny. Mukobwa urarwana nk'inja we. Let it go. Reka ibyo biveho. Bikongera gusakuriza umugore wanjye. Urarwana. Koherebye madamu arumirwa gusa. Biriya byari ibiki? What the hell was that? Sorry, done. Ihangane. Cuando ya vine le dio. Wangu ubonye ziriya karate ubonye atari nk'iza Bruce Lee atarapfa. Ushiki waje tiri ni ibiki? Aka karagenda ko kumiwe. Hajya banavuka sindabona umuntu ucanga nk'uyu. Ndatangira kwibuka sakigisha. Yari umwatabi yari umwara umugi. Kobwa agatangira kwibuka abantu bambere kabanje kurwana nabo. Tenga 15 nkunda abantu bafite 15. Kikaba cyambere. Ko yaragatoje kakiri gato. You just want to be harder, quicker, faster. Ugomba kwihuta kandi ukabanguka kandi ukohereza ibifite ingufu. Uvuga bwa mbere umukobwa yarwanye nawe. Forget about the fear, you remember the lesson, you understand me? Most people have a limit, they won't go beyond it. You're gonna learn to go beyond. You're gonna learn to go beyond the limit. Kobwa, icyo aricyo cyose cyagutabara mu gihe watatswe nabi. You put them in the ground. Kobwa se yaramwigishije ibyo byose yararyamye arimo kurota kabirota. Baje mu gutembera bari muri honeymoon. Honeymoon. Bwabakireyo baraye bavuye muri bwate batinze intambara zari zose. Simbizi biniki. Mana nyagasani mu varu bakomanza. Bari mu gihugu kitari icyabo baraye barwanya. Agakobwa kakomerekeje n'abantu. Katururi. Abo bari baraye. Mwibuke neza. Iyi nzu yaguzwe na sekuru. Manny? Yeah, it's me. Mani, kumbe Mani ni waruje kubakomanga kagasore barabe. Yo, big bitch from last night. He's on his way over with his boys and he's not coming to apologize. Cyaji kobwa cy'ijoro ryakeye kiri mu nzira kiraje kizanye n'abandi basore ngo basabe imbabazi. Driver told him or something, just get your shit on. We're out of here. Muri mu byago tutana. Where the hell are we gonna go, man? Turajya heza? Huh? Well, the end, man. I'm just fucking with you. Simbizi nabakinishaga. I just have to get you guys up so we can get to the zip. Muza tujya gutembera nari ndimo kubaganiriza gusa nta muntu uri mu nzira aje kubareba. No, when did we even agree to that? Vámonos. Safest place for you guys to be. Hano niho hantu ngiye kubajyana hambere harinzwe mushobora kwa mwajya. Muze mujye gutembera ndetse murye n'ubuzima. Aratendeka. Watendetse yaratendetse barangije barerekera dura ahantu bagiye. Umuntu agenda gutyo ku kigozi ukava hakuno ukagera ikana range uri ku rugozi cyangwa ubujingajwiri uvuye hano mu mujyi.
on. Oh, God. All right, babe. Sheri ngwino tugende hano ni hafi cyane ntacyo uri bube. Will you make sure this is... You're all. Yeah. Ibi bintu ntabwo bishobora gucika nkagwa hasi humura ntacyo waba. Just in case I don't see you again. Sheri reka ngufotore wenda tuze kongera kubonana mu nyuma hari n'igihe umuntu atakongera kukubona. With the glove Baganira back and enjoy the ride. Bob arerekera. Lean back, lean back. Oh, my God. You're here. Yeah. Pull it down. Za gloves umuntu aba yambaye ni nazo zimufatisha feri. Bas. Mugabo nawe arerekera ibyishimo nibwoshe baje gutembera. Ibi ni ibirori. Hano umuntu yagiye mumaze gushaka umugore nta kindi gikurikira usibye kumutegeka ngo Sheri ntukave mu rugo yagera saa 11. Abandi bajya mu kwezi kwa bwuki. Babatembereye. Hano nta n'ukwezi kwa buki bazi nyine ngo n'ukwezi kw'igikoma bazi kujya mu mugore ukamuhata ibikoma gusa. Sha. Oh man, it was awesome. You have not seen anything yet. Ntacyo murabona wangu. But we're gonna go now. The Uzakujya- real deal. Uzakujya- Violador. Aho tugiye kujya haranesheje. The Niye Widowmaker. bashaka handi Here we are. tujya hitwa Widowmaker. Take this. Wagira umuntu umupfakazi. Isn't it? I don't think I... Mana nyagasani iriya sinajyayo. The longest zip line in the Caribbean. I can't do this, babe. Hano niho hari imigozi miremire muri Caribbean mu birwa bya Caraïbe ku isi hose. Sit back, enjoy the ride, okay? Ngaho niba utagiye kudukurikira we cara utucunge hanyuma unezezwe nuko tugiye kugenda. Ngo hano hitwa Widowmaker. Widowmaker ni ikigira abantu bapfakazi. Ya. Mani arabanza caho abereka urugero. Zoom in. It's too far away. We kurura zoom turebe. Azumize ahantu ni mbari. Hano umuntu agenda iminota 7 agenda kandi yihuta. A whole mile. We hano hari nk'ibirometero 4 byose. Whole mile. Buriya. Okay. All right. Sawa mugende jewe sinjyayo umugore arasigara umugabo arerekera. Bega. Kamera. I married a lunatic. Oh. Get out there and help him. Ari genda umufashe ntabwo najyayo. Kimwe kibohereza. Kama ni karagarutse. Kigozi cyacitse kare. Ari ipangaritseho. Ndagufite naje wangu ihangane ndaje. Mani. Ushobora kuza wihuta maze ukamuganga umuhumetsa akamanuka. Uziko? Komeza ufate wemye ugiye kumfata numfata turahita tugumana ku mugozi umwe. Mani abari wo mufata n'amaguru kwanza. Uriteguye? Imwe kabiri. Bas. Arafata ko yagafashe mani. Narazamuka utazamuka undi. Hey. Hasi ni kurushaho. Usiko. Baba kugenda. Uyatangira kunanirwa.
call the ambulance. Derek ajya kumwishakira abwira uriya ngo nahamagare ambulance gusa nta bindi. Se acaba de caer un tipo Waruguye. Uravuga iki ngo waruguye? Igihe cyose twabereye n'ubwa mbere. Umva haruguye boss. Kumbe nacyo ni igipagasi amashyamba. Umugore yagendaga ahamagara Derek. Umugabo yitwa Derek. Dore ahantu yaturutse hejuru. Usibye gusanga imifupa yavunaguritse n'iki kindi wasanga. Ibintu bwakomeye. Hamagara Derek. Aramubona cyangwa katurure. Kumugeraho usanga Derek amaguru yavunaguritse n'umugongo yashize. Mumfashe. Muze mumfashe. Ugatangiye gusaba ubufasha. Mu gihe kidatinze barakwereka ambulance zari zageze ambulance. Umuntu barafata gusuzuma buri habi. Bari baje muri honeymoon. No, señor. No puede venir. I'm going with my husband. Ndajyana n'umugabo wanjye muri ambulance. Baramuhakanira umukobwa ari. Muva mu nzira ndajyana n'umugabo wanjye baramuhakanira. Que es la póliza de seguro que no nos permite que nadie más vaya con nosotros. That's ridiculous. Bafite ikibazo cya silence. Silence ntabwo ijyamo abantu benshi. Niyo umurwayi gusa n'abamutwaye. Okay, where are you going? Bagiye he? Abaje aho bagiye. Bamuhaye agakarita k'ivuriro. hospital here. He's good. Okay. Iryo vuriro niryo rya mbere ndigeze ngaho mu mujyane. Where's Manny? John de Estamento. Umuganga ari he? Nta muganga bari banazanye. Ni abatabazi gusa badafite umuganga. Bafashe akamoto bari baziyeho umukobwa nawe arakurikira. Bari mu birwa bya Caribbeans. Mu birwa bya Caraïbe mu Gifaransa. Umugore akurikira umugabo agapfa nikaboneke ni umugabo w'umuntu. Sinkubeshye. Ni nawe umuntu ibiki ariko. Abagore uzi ukuntu bakunda abagabo babo. Ngo umugabo ni diplome ya mbere nubwo yaba atarize ngo nubwo nta kwiga ariko nkajya umugabo. Umugabo yakurikiye umugabo mu nzira agenda. Abisiga nawe ahura nayo. Amato karagonze bigenda nabi wagonze. Katsa biranga. I have to go to Central Medical. Está bien, te puedo Gomba llevar. kujya Central Medical. Ven. Yavuze anagomba kujya uwagonze amuhari ifite amujyana yo yihuta. Trudy. Bagezeyo Central Medical. Iryo vuriro. Excuse me, I'm so sorry. I'm so sorry. Nihanganira gato My husband came in here, Derek Grant, about 20 or 30 minutes umugabo ago. yewe wanjye nibwa cyiza yitwa Derek. Check your charts. Bueno, necesito que llene esto, por favor. No, I'm fine. He's in much worse No, condition. necesito para que busque todo lo Umva que... teba bari baravuga ikirimi ntibumvikane. Please. Derek ni umunyamerika. No, a Derek Grant. Perdón. Na Derek uri hano wihangana. With blue eyes. Asatya ameze atya. Mwereka amafoto bari kumwe. Undi nawe yahise afata ka telefoni kwihuta guhamagara umukobwa aracyafite umutwe yacanzwe. Byamucanze yacanganyikiwe. Derek, but guess what? He's on his Sí, honeymoon. no, yo no espero. No debo encontrar a nadie. Arahamagara telefoni Derek ntayitabe. You've reached Derek, but guess what? Perdón. No, Derek Grant. Na Derek wigeze akira hano. Sí, Hano ni hano. está aquí en And Centro Médico. they brought him here. Bamuzanye hano. The ambulance people gave me this car, Bampaye akangaka bari bamujyanye muri ambulance. dropped him off.
He got in an ambulance and came here. Ambulance ni yaje hano. No, Derek Grant here. No hay nadie, nada. A lo mejor otro hospital o clínica. Umukobwa akomeza kumusobanurira bigaragara ko umuntu atigeze agezwa hano. No, exactly. Na handi mufite irindi vuriro ryitiranwa n'irisi. Una lista. Ntabwo n'ikirimi barimo kumvikana neza. Umukobwa yamenye ko hano nta muntu bahazanye, umugabo we ntawo hari. Ari mu gihugu atazi, ibintu bitangiye gukomera. Sasa kuba batumvikana ihita yinjira mu ndembe. Aho indembe ziba ziri hamwe bita mu urgence. Señora we. Bazambwira ikindi kirimi cyo muri Amerika y'Amajyepfo Spanish. Baravuga Spanyole. Yagiye mu ndembe hose arareba. Nta mugabo wabona. Tiene que salir, señora. No puede estar aquí. Tiene que salir. Tranquila, pero tiene que salir. Cyecu ushinzwe umutekano aho ngaho yatangiye kumusohorayo. Please don't touch me. Tiene que salir. Mbana ukuboko kwawe. Ubwo yarasohotse. Ibintu byakomeye. Nta mugabo wabona. Sinzi uko biri bugende. Marira ni bwose. Hospital de la Maestro. Niyo yaje noneho ni wumvise ryitwa Maestro. The story of Buscondo, a Derek. Agenda baririza Derek wapi. Nta Derek twigeze tunumva niryo zina n'ubwa mbere. Is he here? Did he come in here? Nta wigeze agera hano. Wapi kabisa. Union Medicale. Naho agerayo. Amavuriro yose yaratabaye ashobora. Yagenzemo yihutira. Derek Grant. I'm looking for my husband. Ndashaka umugabo wanjye. N'ubwa mbere yarize umukobwa. So yamubujije kurira. Have you seen him? Ntawe bigeze babona. Ejo umugabo yagiye. Andy, it's Ava. Oh, hi. What's going on? Has Derek called you? No. Why? What's wrong? Nta kindi yakoze yagiye kuri polisi. Put on. My husband is missing. Umugabo wanjye yabuze. Jya mu murongo nk'abandi twakira ibibazo ku murongo. Icyanjye ariko kirihutirwa n'abandi birihutirwa. Ariko icyanjye kirihutirwa ngaho genda wuzuza iki ngiki kuko uravuga wapi. Nta Derek twigeze tunumva niryo zina n'ubwa mbere. Is he here? Did he come in here? Nta wigeze agera hano. Wapi kabisa. Union Medicale. Naho agerayo. Amavuriro yose yaratabaye ashobora. Yagenzemo yihutira. Derek Grant. I'm looking for my husband. Ndashaka umugabo wanjye. N'ubwa mbere yarize umukobwa. So yamubujije kurira. Have you seen him? Ntawe bigeze babona. Ejo umugabo yagiye. Andy, it's Ava. Oh, hi. What's going on? Has Derek called you? No. Why? What's wrong? Nta kindi yakoze yagiye kuri polisi. Put on. My husband is missing. Umugabo wanjye yabuze. Jya mu murongo nk'abandi twakira ibibazo ku murongo. Icyanjye ariko kirihutirwa n'abandi birihutirwa. Ariko icyanjye kirihutirwa ngaho genda wuzuza iki ngiki kuko uravuga ko kihutirwa hari akana bafashe ku ngufu. Icyako kihutirwa kurusha icyawe. Mwe muri n'abakuru niba yazimiye yamaze. Nuko bamwakiriye. Ajya kuzuza ibipapuro. Aje kubyuzuza. Zana hano. Uzagaruke mu minsi 5 tubanze tubyigeho. Nabwo tubyizeho tuzagusubiza mu yindi minsi 5. Niyo mpamvu se yamubwiye umuntu ugomba kwizera kuri iyi si ni we gusa ngo kandi utarebye neza nawe ku giti cyawe urihemukira. Yatangiye kongera kubyibukira. You don't. The only person you can rely on is your own self. The only person you can rely on is yourself. Yatangiye kwibuka ayo magambo se yamubwira. Umuntu umwe wakwizera ni we ku giti cyawe. Losers have funerals. Scars is what you want. They're like tattoos. Izi ngovu zose mu myitozo tumaze gucamo ni mu gutoza mwana wanjye. They will determine who you are. Uzajya uzibukira aho uri we. Ibintu byinshi uzafata mu nshingano zawe ukabijyana mu maboko yawe. Nta wundi ubanje kujya gutabaza. Umukobwa aryamye yibutse se amagambo yamubwiraga. Abona n'ikidege cyabazanye kiritaye. Abona n'indege iraje nayo iraparitse. Yibuka amagambo se yamubwiye umuntu hari igihe biba ngombwa ko ibintu byose bitwara mu maboko yawe. Umuntu umwe ugomba kwizera niwe ku giti cyawe. Natishakira umugabo. Ushobora kuzamukomerera. Umukobwa yakoze ibishoboka yaratabasha ashoboka. Ntago byagarukiye aho ahamagara na sebukwe. Abazungu b'abakire rero ntago bamera nk'abanyarwanda. Hano umuzungu w'umunyarwanda wo mu kiriya adafungiye ipantaro mu mutima ngo ntago bamwemera.
turabandi uyu musaza afite amafaranga uraho mukazana wahitanye umugabo wawe ngo usigarane imari barahobera ariko barahobera umukobwa ntabwo bamukunze kuva ku munota wa mbere. Who called for the ambulance? Ninde wahamagaye I'm not ambulance? sure. I think that his name is Jojo. That's what Manny called him. Wahamagaye ambulance na musanze hari Manny, he took you to the zip line? Yeah. Uwitwa Manny niwe wabajyanye aho hantu mwagiye kurira imigozi hundatse cyane. He's on the left. Dore nuwo ngo uri ibumoso. Last name? I don't know. Izina rya kabiri rya Manny ntaryo nzi ka gasore kabatwaye kabajyana muri club kujya At kubyina. some restaurant. Mwahuriye muri restaurant kuri beach. Restaurant on the beach. Kuri restaurant muri beach umuntu utaza akabajyana. Why didn't you ride in the ambulance with your husband? Kuki utajyanye muri ambulance n'umugabo? They wouldn't let you? I think they said it was because of some insurance problem. Bari bafite ikibazo cya assurance. I tried. Naragerageje. I tried. Did they say where they were taking? Nyuma bakubwiye aho bagiye bamujyanye. I already told you this. Haka ibyo nabikubwiye. Kandi dore bamujyanye hano ni nacyo gipapuro bambwiye ko bamujyanye urumva. Dore uko hasa nk'urwaye amibe mu kanwa. Kumbe ni ifumbi buri ifumbi iragenda igatera n'uzare cya pepe mwicaranye. Ujya gutyo ukabona kirajunditse kikohereza wajyaho n'imbate nazo. Cya pipi. Sí, diga. Hello. Yego. Pronto. Ndakumva pronto. Aravuga español. A las 5. A las 5. Hasta luego. A las 5. 5 ngo ni kenzeri. Kenzeri hariya. Saa 11. There's no record showing of your husband being admitted into any clinic or hospital on the island. Ibi papuro biragaragaza ko mugabo wawe nta vuriro na rimwe yigeze agezwaho kuri iki kirwa. Not go. He was unconscious and his leg was completely sideways. Yarameze nabi ukuguru kwe kwari kwangiritse. Ni ngombwa ivuriro. There's no activity on his credit card. Ikarita ye igaragaza ko hari amafaranga yaba yavuyeho nta yigaragaza ko hari igikorwa cy'ikarita yakozwe. Maybe the ambulance had an accident on the way to the hospital. Maybe it fell into a ditch and nobody was able to contact us or call. Cyangwa se ambulance ubwayo nayo yahuye We n'ibibazo. need to be out of here, out there, looking for him. Twakabaye twasohotse turimo kumushakisha. What does that mean? Is anyone drinking? Mukobwa muto mwari mwanyoye inzoga. Urabona asa n'uwanyoye inzoga. Ufite uburenganzira bwo kubaza umva sebuko. Mukobwa yashatse gutuka sebuko imbere ya polisi. Well, there are many ambulance companies on this island. They're unregulated, so it's highly competitive. First one on the scene gets paid. It's a wonderful. Ambulance ni nyinshi kuri iki kirwa utwaye umurwayi bwa mbere niwe wishyurwa nuko nkuko zo zikora izina n'amabwiriza. Especially when it comes at the expense of wealthy Americans. Then again, I could be wrong. Byanze bikunze yakaba yagaragaye cyane cyane ko ari n'umunyamerika. I would say within the next 24 hours. Reka tudekereze mu yandi masaha 48. Next step. Bafashe inzira basubira ahandi umusore yagiriye accident. Ba mukerarugendo ni henshi baza muri ibi bintu. Ariko sinzi impamvu ari mwagize accident. I was here with my husband, Manny, and Jojo. No. Nari hano n'umugabo wanjye. Manny or Jojo working here. Well, Manny doesn't work Umva here. nta muntu n'umwe uragirira accident urambeshye kabisa mva ngire hano. Hano hari Okay, the wanjye. name of the zip line is called El Viudador. Nah. We don't call any of our lines El Viudador. Watuzanye yitwa Mane ngo aziranye na nyiri hano. Okay. Mane nta n'uwo nzi nigewe nyiri hano muko. Utambekera rwose ugatuma polisi mfungira akazi. They don't It run was that here. I way. remember the road in. I remember the fire station. I remember all of this. There's another zip line. Ndibuka ibi byose ndibuka hano hose ndibuka nuko Same twaje. kind of road, and it looks exactly the same. Dufite ahantu henshi muri iki gihugu kandi hasa hose. Jojo, right? You were here yesterday when my husband fell from the zip line, right? Uyu niwe mugabo wambitse umugabo wanjye agiye kuno kugenda sibyo si wowe. Esposo de ella tuvo un accidente que llamó una Polisi moto. arasobanura. Yo no sé, me encantaría ayudarte, pero yo no vine ¿Dónde era Chifu? o sea, ayer. Una pregunta, ¿la reconoce? ¿A ella? No. He said he doesn't know who you are. Uyu mugabo aravuze ngo nta nubwo akuzi. Estoy mintiendo, yo le dije. Ukinya. Okay, hey. Niwe wanyambikiye umugabo maze aragenda agira accident. Admit that you were here. Admit that you were here. Emera ko wari uri hano. Let me handle this. Ibintu byinjiyemo polisi. Mukobwa harimo arataba umugabo ikigabo cyarangije kiranigendera ajya akanya ko kitaza umukobwa kandi kuko nicyo cyambitse umugabo we. Getting in trouble. He got paid off. I don't know. Umva uriya mugabo cyangwa yishyuwe kugira ngo aducike. Okay, you're scaring my clients. Uri muri kanga abakiriya banjye wa mupolisi wakwirukanye umuswa kambira kuri iki kirwa karega kanga abakiriya banjye. Get him back. No, we gotta go. Mukobwa tugende tuve hano va hano tugende.
Silivupure bantu barakwihakanye nta bimenyetso simusiga ufite amafoto. Everything okay? Bakiriya banje mwihangane bibaho mwihangane murajya kwicundeba nta kibazo gihari. Feri ya mbere umukobwa wamugaruye muri police station. Na sebukora hadi. Let's talk about Sunday night. I got an email sent to me of video footage from Club La Sola. Wa mukobwa we reka tuvuge ku ijoro rimwe mu Kigeri inama mfite amafoto banyoherereje uri mu kabari urimo kurwana. You on drugs? Wari wanyoye urumogi? Because you nearly killed this guy. Wabuza kanya gato ngo wice umukobwa mwarwanaga. Nirwanaga wariko. Why did you say anything? Kuki butabimbwiye ku munota wa mbere ko wageze naho urwana? I don't see how this has got anything to do with Derek's disappearance. Ibyo ariko nta bihurira no kubura k'umugabo wanje. Bazanira gakawa umukobwa ibintu birasa naho byoroshye ariko byoroha birimo gukomera. Ngo biryoha biryana mujye mubimenya cyane cyane mwebwe abakobwa b'inyamirambo. Ibintu byo kubura abagabo. He makes people disappear. Then why aren't you interviewing him? Kuki mutarimo kubaza uriya mugabo mbabwira ko yarahari? Nuko nta bimenyetso. So how are you and your husband getting along? We're great. I understand you're the main beneficiary of all his assets. Ndabizi neza ko ari ugomba gusigarana umutungo umugabo wawe wapfuye. Urashaka kuvuga iki? What are these? Ibi ni biki? Sketches. Why aren't they being distributed? N'amashusho. Because they look like half the men on the island. And I have to appropriately allocate my resources. Bisa n'umuntu umwe wari ku kirwa uwo munsi muhajya. Nta bindi turimo turifotorera. Right now? Talking to you? Ufite ikibazo cy'ipolisi. My husband, I will. Niba mutashaka umugabo wanjye ngo mumubone ndaza kumwishakira. Ubwo arasohoka. Kumbe dore muri amukazo. Ko bigenze biteze. Igitondo yazindutse ajya kumwishakira. Na sebukwe ndetse na mushiki we wapfuye. Nako mushiki we wabuzimiye. Bageze muri tubari twose barapireka nka data. Reka. Derek ntabwo ari we. Yeah. I'm gonna make some pasta. Do you want some? No, thanks. Ava, you haven't eaten in 2 days. Maybe just some water? Amategeko yari mu biganza bye. Bamweretse ko nta urenza nta uri hejuru y'itegeko. Aho gukora iperereza uko umukobwa yari yaritangiye. Maybe you can torture people in America. Hari muri Amerika mukontora abantu. Confession out of them, but not here. Mukabakanga bakemera ibyo mushaka ariko sina. Dignity intact. Officer Santos is going to take you back to Puerto Rico. You are no longer welcome on this island. Do you understand that? Afande Santos agiye kuguherekeza mpaka usubira iwanyu muri Amerika no gutwara mu bwato bugusubizayo. Ntuzongere kugaruka kuri kirwa. Uranyumva? Afande Santos n'umukobwa ngabo bacaho. Bakobwa bamwijije mu bwato, bya byato binini cyane byambuka ibihugu bijya mu bindi. Barimo baramusubiza iwabo ku ipingu. Abanyo. Ndashaka kujya mu rwiherero. Tuza ariko. Meze nabi ndashaka kujya mu rwiherero. Asyagariwe. Imaze icyumweru najya nataha umugore simuheruka ngwino guherekeza. Ntabwo ugeruka umugore wacyo kujya kumusura. Yarakibwiye ngo ashaka kujya mu rwiherero. Cyaramuherekeje. Aze nagarukira hano jewe kandi ufite ipingu ryanjye. Kango herekeze twinjiranemo n'ipingu ryanjye. Ngwino tujyane mukure. Ufite ipingu ryanjye se? Kango herekeze n'amapingu yanjye. Well, you're gonna have to come here and help me. Uraza kumfasha ariko dore mpambiriye amapingu. Si ipingu rya nta umbonara. Aze ufite amapingu yanjye. Garana neza se nk'uwo n'ipingu ryanjye. Urabona bene. Bambaraga mwi Uzas ufite ipingu ryanjye. Sikakariwe. Reka ufite ipingu ryanjye. Filimi ira. Kirarunguruka. Niba kirunguruka hanze simbizi. Mukobwa nawe. Mukobwa uri mukuru. Mukuru kabisa kuko ufite umutwe w'abantu bakuru. Ufite agahanga umukobwa. Can you give me some tissue? Wamereza hariya ntuza tissue ni ntuza. Fande Santos arasinzira. Bas.
uyeyo umukobwa aho ubwato buturutse umujyi uracyari hafi basi i Buraya rero ntabwo wakwicira abantu gahunda ngo nuko havuyemo umuntu umwe abantu nka miliyoni baguhitana bamwe bagiye gutabara babo abandi bagiye gutabara babo bagiye baguye muri za Nyabarongo nka pipi muri iyi minsi ngo aziyahura ko nagarutse simba beshye niyo mpamvu abantu cyabidiye cyo ntacyo cyarambwiye ngo aha ngo ngewe umutwe n'ubundi warakasiriwe wibidiye we n'igitwe cye nta kibazo araka ko bwaragarutse garutse ababaye garutse muri uyu mujyi bamwemenye ngo ntazagaruke muri aka kajye ntazagaruke kuri iki kirwa katurore So my boyfriend thought it'd be funny to throw me in the pool. ¿Es su habitación? Sí. iki ni icyumba cyawe ntabwo mu cyumba mukobwa yinjiye muri hoteli niba ari hoteli ye niba ari iy'abandi nibyo utambaza nta guhindura raka basi bintu zakomeye mister my friend is mukobwa Imana ishimwe ashyizemo agatoya ari abakobwa bahinyamirambo babona isitiye ku nibingana wajya ngo nintuza zimwe zo kuza abamotari byandi bambika abantu mu mitwe kasike genda ntukongere no kunyegera kobwa ntakigabo ntabwo yakijugunye hasi agarura kuri polisi I tried his cell phone. urabibona Fandi babe You believe me now? none uranyizeye Fandi Rujigo Manny knows where Derek is. We Manny need to... yarahari Manny. hanyuma nawe wahamagaye muri hasi tugomba kuzana Manny wakagira icyo avuga umva mukobwa amaboko yashyira inyuma nkwereke ngwiki Let's go find my husband. hindukira polisi narayo barashaka kumufunga noneho ageze hakuno abapolisi bose baracakira mukobwa yari yitwariye amaboko amategeko yari mu biganza bye bamweretse ko ntawe urenza ntawe uri hejuru y'itegeko aho gukora iperereza uko umukobwa yari yaritangiye Maybe you can torture people in America. hari muri Amerika mukontora abantu Confession out of them, but not here. mukabakanga bakemera ibyo mushaka ariko sina Dignity intact. Officer Santos is going to take you back to Puerto Rico. You are no longer welcome on this island. Do you understand that? Afande Santos agiye kuguherekeza mpaka usubira iwanyu muri Amerika no gutwara mu bwato bugusubizayo ntuzongere kugaruka kuri kirwa uranyumva Afande Santos n'umukobwa ngabo bacaho umukobwa bamwinjije mu bwato bya byato binini cyane byambuka ibihugu bijya mu bindi barimo baramusubiza iwabo ku ipingu Abanyo. ndashaka kujya mu rwiherero tuza ariko meze nabi ndashaka kujya mu rwiherero asicyagariwe imaze icyumweru najya nataha umugore simuheruka ngwino ngwerekeza ntabwo ugeruka umugore wacyo kujya kumusura yarakibwiye ngo ashaka kujya mu rwiherero cyaramuherekeje ase nagarukira hano yewe kandi ufite ipingu ryanjye reka ngo yerekeze twinjiranemo n'ipingu ryanjye ngwino tujyane mukore ntufite ipingu ryanjye se kandi uherekeze n'amapingu yanjye Well, you're gonna have to come here and help me. uraza kumfasha ariko dore mpambiriye amapingu si ipingu rya ntawe umbonara nze ufite amapingu yanjye garara neza se nk'uwo n'ipingu ryanjye urabona bene bambaraga mwi uzasi ufite ipingu ryanjye sikakarewe reka ufite ipingu ryanjye filimi iraha kirarunguruka niba kirunguruka hanze simbizi mukobwa nawe mukobwa uri mukuru kabisa kuko ufite umutwe w'abantu bakuru ufite agahanga umukobwa Can you give me some tissue? wamereza hariya ntuza tissue ni ntuza arakara mukobwa Fande Santos arasinzira
basi uyeyo umukobwa aho ubwato buturutse umujyi uracyari hafi basi i Buraya rero ntabwo wakwicira abantu gahunda ngo nuko havuyemo umuntu umwe abantu nka miliyoni baguhitana bamwe bagiye gutabara babo abandi bagiye gutabara babo baguye muri za Nyabarongo nka Pipi muri iyi minsi ngo aziyahura ko nagarutse simba beshye niyo mpamvu abantu cyabidiye cyo ntacyo cyarambwiye ngo aha ngo ngewe umutwe n'ubundi warakasiriwe wibidiye we n'igitwe cye nta kibazo yaraka ko bwaragarutse garutse ababaye garutse muri uyu mujyi bamwemenye ngo ntazagaruke muri aka kajye ntazagaruke kuri iki kirwa katurore So my boyfriend thought it'd be funny to throw me in the pool. ¿Es su habitación? Sí. iki ni icyumba cyawe ntabwo mu cyumba mukobwa yinjiye muri hoteli niba ari hoteli ye niba ari iy'abandi nibyo utambaza ntaguhindura raka basi bintu zakomeye mister my friend is mukobwa Imana ishimwe ashyizemo agatoya ari abakobwa bahinyamirambo babona isitiye ku nibingana wajya ngo ni ntuza zimwe zo kubuza abamotari byandi bambika abantu mu mitwe kasike genda ntukongere no kunyegera kobwa nta kindi yakoze yatangiye kwinjira muri za club nta wundi ashaka muri ka gasore kitwa Mani mu bagambanyi karimo traitor gambanyi kobwa naseka ni mwiza ariko my friends yahindutse ntiwamweraho n'amazi ni nkanjye nyiri kubabwira abaturage bajya bambana ngo nta wundi mujeni ngo yangara baruta bose nk'ayo data we banya gupfa mwe muzanyibeshyeho n'amazi yajyagahe sicyagariwe koga muri club byo guseka byavuyeho kamanera kabona agomba kumubwiraho umugabo ari tu katurori Mani kinjiye mu rwiherero umukobwa arakurikira umukobwa yinjiyemo banza afunga urugi Salama Beach. Hello, Manny. People just disappeared. No, I'm here illegally. I can't talk to the cops unless send me back. You're gonna wish you were back home. Urambwira ninde wabatumye ngo mushimuta umugabo wanjye ntabwo muzi tekereza gufata umutwe bakawusunika mu musarane kivanayo byabizi byo mu misarane ya misarane bicara arongera asubizamo agatwe mu runagiro urakomeza ugutomera ayo mazi yo mu runagiro ngaza n'umurame mu kiruzi ko umuntu yarwara kanseri yo mu nkondo y'umura kandi utari umukobwa gusubiramo kanseri yo mu mara hanze hari abakomanga bashaka kujya kunaga yewe ko abantu bamerewe nabi harimo abari ibishyimbo bitagize bidahiye mufungura utwarete uyu muntu ninde kumbe hariho polisi yari yarashushanyijeho This guy has that tattoo. That's the fucking name. ufite tatuwaje imeze That's the territorio tierra sindicato. They run that shit like everybody knows that. umva baraje baranganga nk'undi wese nko bakangana muri iki gihugu ngira ubwoba niteguye kugufasha You're fucking with me? bakina nanjye Things are gonna get nasty. ibintu bigiye kuba bibi things are getting nasty ntekereza umukobwa gukanga agasore nako kemeye kumufasha You're not safe here. Tell me something I don't know. niteguye gufashanya nawe ndagufasha dushaka umugabo wawe Help you find Derek. ndagufasha ubone Derek What is he? reka nagufashe dusohoke hano amahoro
hanze barimo barakomanga wangu wafunguye ariko ko abantu ushaka kwikamuraho mutuze mwese ni muri abantu wangu nanjye narigiye gufata kamwe wangu kumbe bavuye kugihondagura none se kunuka amahurunguru bibaho biriho hari abakobwa baba bateye gutyo kiyo umukobwa ko ari ugiteye amahurunguru kumbe bagishyizemo urunagiro basi ikindi cyabaye kamani kafashe wa mukobwa kamuzana wabo mu rugo umukobwa atangiye pereza ku giti cye Manny, mi hijo, mira la hora que tú llegas. ¿Dónde tú estabas? Manny, wahoze mama nari natinze ariko ndagarutse ni mushuti wanjye yitwa Eva Mama, ¿cuándo tú te vas a conseguir una novia? Ako mwana wanjye uzabona ryari umukobwa mukunda usibye ibikobwa umunzanira hano buri munsi Tú quieres nieto, ya tienes como 15. Mama niba ushaka abuzukuru mu minsi mike zashyingiranwa n'uyu nguyu tuzaguha abuzukuru sawa ngaho mushaka uburyo mumbyarira vuba mukecuru nta wase afite n'icyana cye n'abakobwa gihora kizana hano reka da ni umukecuru w'umusitari ni umukoboyi w'inyamirambo Matimba hari nta kibazo yifitiye I came over first and made enough money to bring her over. There's not enough work. We haven't now we come from except for fucking drugs. Umuntu wambajije ntabwo nzaturuka ariko ndakora ibishoboka turebe ko nagufasha ubone umugabo wa Derek You're gonna take me to Ultrabanda and we're gonna work together to find this guy. Ugomba kuntwara tukabona uyu muntu The person isn't found within the first few days. The likelihood of them. No, please don't. Just don't. I'm sorry. Derek is alive and I'm gonna do whatever it takes to get him back. Derek ni muzima ndakora ibishoboka byose kandi mubone Derek is alive and I do whatever it takes to get him back ni muzima ngomba gukora ibishoboka byose nkamubona Get in there. uraryama aho ngaho mu gitondo ugenda turatangira kumufasha buretse What's what? Stop, go back. subira inyuma What is it? Just stop. nabonye ka tattoo abantu basa naho babushushanyiriza That's his tattoo. What? The paramedic, the one with the gold teeth, that is his tattoo. Look. reba tatuwaje nawe afite That's umwe mu bari bashushanyijwe na polisi aho yebwe cockfights and stuff. I know where it is. ntamenya se tumukurahe Let's get up. akarabo kaketse gashobora kuba kabona ahantu No, don't get out. Okay? Just keep the fire. aho gashobora kuba kababona abakunda kuba bafite izo tatuwaje abantu bafite tatuwaje ahantu bahurira tattoos umukobwa akamubuza no kuba yasohokamo niba barajyanye umugabo nawe bamufatiramo kumva abakoboyi ni hano bibera bafite za tatuwaje nyinshi cyane babizi hano mu birori abakoboyi bo muri Amerika y'Amajyepfo SMS buri uko umukobwa abonye umuntu akandikaho ngo uyu niwe uri wabonye afite tattoo uyu niwe muri ya mafoto wa musore afite ya police dore ibigabo muri stade biza kureba uko inkoko zirwana imikino iraguhira kafashe amashusho ya buri muntu wese gakeka kagafotora kagahuza n'ifoto wa mukobwa afite ariko ko yaba ari we umukobwa karangiza kakamwohereza kuri WhatsApp wapi gasore karafata amafoto kakohereza hari wasohokanye umukobwa ufite agasura kameze nk'ako umukobwa afite ku mafoto nako kubishushanyo kohereje umukobwa bibonye wa wundi nawe yari amaze gusohoka asa naho ari we ugiye mu modoka n'undi mukobwa uyu nawe atangira imodoka umukobwa Eva atangira imodoka mana aracyarimo indani halo uvuze ngo iki ntabwo nkumva ndi mu rusaku kugera hanze kumbe Eva yagiye duhurire kuri Santa Carlo ubwo niko yambwiye ko bagomba guhurira akabasi kakandi uko kakagiye n'umukobwa yakurikiye Eva yakurikiye umusore yaketse mu mashusho arimo ntubakurikire cyane SMS barimo barazoherezanya kobwe ko yagakurikiye agomba kugenda yitonza basaba abantu bo guhubukirwa abantu bakanga na polisi uwo numwe mu barimo afite amashusho ye ku bipapuro yavanye kuri polisi
bamanuka akurikira. Bamanuka Eva akurikira. Katurori. Maherezo nubuye. Amubwiye ngo yitonde si abantu bo guhukirwa. Kobwa wararwana n'indwanyi twabibonyeho. Amavi ni nka ya jetiri cyangwa yanjye nyiri kubabwira. Nteye ubwoba nyakupfu. Ngwiki? Kobwa! Igiti! Jewe data we. Hey! Hano hari uruzingo rw'umwojo niba rukomoka kuri inde. Namujyanye. Ayiwe. My father was not a well-educated man, but data ari umugabo usa nakora ibintu bidahwitse ariko hari ibyanyigishije bimfasha. He showed me where all the vital organs are. Hano inyama zo mu nda zose zibabaza ndetse n'izituma umuntu apfa vuba. Hano agomba kuba ari impyiko hano. Hano naho hari umwijima. This is squishy stuff that's hard to puncture. Ndabanza nobora umwijima munda mwamiki. Where is my husband? Umugabo wanjye ari. I don't know anything. Simbizi. Maybe I should just go for your spleen. Reka none impyiko nizo ziri butuma upfa vuba wanze kumbwira. You can live without your spleen. Uranga kuvuga ndatobora nk'inshuro 3 amarasha ashiremo vuba. Umugabo wanjye ari. Simbizi. Or I could go for your liver. Puncturing it would probably make you bleed out. Umwijima reka nkongeremo. Okay. Sawa sawa. Okay. This girl was texting me. I got dropped off. I don't know what happened after that, I swear. Next day, Omar. Baratubwiye ngo tujye kumufata jye na Carl. Sinzi ibyabaye umunsi ukurikira twamushyiriye We might not to say anything. Batubuje kuvuga icyo tugira icyo tuvuga. You're looking for Omar, not me. Urashaka umuntu utari jyewe. Nanjye bankuye mu kazi gusa njya gushaka kwitwa Carl. Arakihorera yaramaze kugitobagura mu nda. Uko bwara. Hey. You told me. I'm texting your brother. He'll fucking kill you. Ngiye kohereza umuvandimwe wawe. That work out for you. Mubwira uko aho uri ndetse n'ukomeza araza kukwica. Umuvandimwe yamwohereje SMS. Hari kumanywa umuvandimwe mu SMS nyego yamubwiraga ko umuvandimwe arembye aho hari undi nawe araza. Uyu niwe witwa Carl bashimutanye. Bamushimusa ari babiri. Kobwa ari hari. Tekeza gutoboza umuntu umusumari. Wacenze. Bani mwaza kureba muri umuntu ngo yamuhaye SMS. Bashimutanye umuntu ari bombi. Kobwa atangiye kubona amakuru. Bari baravuje no kuvuga. Baba yise banabirukana mu kazi bakandi kazi. Kikumbe cyiza cyazanye n'imbunu umuvandimwe wanjye. Bayaje gufata kamwe. Ahura n'ibibazo. Reka turebe. Sanga arasutamye hariya yambaye ubusa. Arakagiti. Kobwa ari hano. Bet we do. Are you gonna tell me where my husband is? Where is my husband? Mugabo wanjye ari cyuma. Mugabo kari gateye umukobwa icyuma. Nakirwanira. Ndabafite ikindi mu nkweto basi. Umwe yaciye watavuze n'uwa kabiri yaciye watavuze. Andi makuru arayakura herero. Ababujije abakuvuga menya ari nabo babujije polisi kuvuga. Polisi ya municipale mu gitondo. Niko. They have every right to use deadly force to defend themselves. Bari abantu abateye bari bafite uburenganzira bwo kwirwanaho. Bari abagabo ni bashimusa umugabo wanjye wabinyemereye. Let's go. Wino tugenda ahubwo weka kubayeho. Urakabasi. Bari bonge mukobwa bamufunze.
I think you paid those two guys who are merely not choir boys to kill your husband, and then you silenced them so that they wouldn't implicate you. Ushobora kuba ari wowe wishe umugabo wawe warangiza nabari ukabishyura ngo batazagushyiramo ukabona ko bari bugushyiremo nabo ukagenda ukabica. Ubu nicyo kintu tugushinja. Ngwino turimo turakwimurira mu yindi gereza kubera umutwe munini. Umutwe wawe munini ungana nk'uwa Bidiye. Ngwino tukuvane hano. Bidiye niwe muntu ufite umutwe munini muri Nyamirambo yose reka. Arusha muzehe mutwe. Shower and a lawyer. Whatever order you want, that's what you need. Look. Ibyo washakaga byose nabyo wari ukeneye. Umugabo wanjye ya municipale mu gitondo. Niko. They have every right to use deadly force to defend themselves. Bari abantu abateye bari bafite uburenganzira bwo kwirwanaho. Bari abagabo ni bashimusa umugabo wanjye wabinyemereye. Let's go. Wino tugenda ahubwo weka kubayeho. Rakabas. Bari bonye mukobwa bamufunze. I think you paid those two guys who are merely not choir boys to kill your husband, and then you silenced them so that they wouldn't implicate you. Ushobora kuba ari wowe wishe umugabo wawe warangiza nabari ukabishyura ngo batazagushyiramo ukabona ko bari bugushyiremo nabo ukagenda ukabica. Ubu nicyo kintu tugushinja. Ngwino turimo turakwimurira mu yindi gereza kubera umutwe munini. Umutwe wawe munini ungana nk'uwa Bidiye. Ngwino tukuvane hano. Bidiye niwe muntu ufite umutwe munini muri Nyamirambo yose reka. Arusha muzehe mutwe. Shower and a lawyer. Whatever order you want, that's what you need. Look. Ibyo washakaga byose nabyo wari ukeneye. Umugabo wanjye ni muzima. Ugomba kumushaka. He's alive. Ni muzima. Please, look at me. Umva ndebe. My husband's alive. Umugabo wanjye ni muzima. We're going to transfer you over to headquarters. Tugiye kujyana ku birindiro byacu bikuru. Interrogation. Ibirindiro byacu biraza ko gukora iperereza rikwiye. That you be charged with capital offense. Uraza gushinjwa icyaha cy'ubwicanyi kategori ya mbere. First degree murder. Bas. Fande Mazarare na Fande Rujigo. Cyagariwe. Fande Ruji. Ayo mazina uzayita abantu uzabyara. Fande Rujigo. Nta mikino afite. Umukobwa arasa namutanze. Kandi umukobwa aravuga ukuri. Umugabo warahara bashimuse bo barahari. Usibye ko narimo kugenda akora ibidahwitse. Hangana nabo bapfa. Munzira batwara umukobwa. Amaboko nayo yajyanye mu biganza bye. Tunze neza bigabo ko byakamujyanye byatangiye kumango biramujyana ngo ahantu. Munjyanye ku birindiro bya polisi cyangwa uyu mukobwa abajikira nanjye simbizi. Abapolisi barimo baraganira bamujyanye mu gihuru mu mashyamba. Kuba mwiza nabyo hari igihe biba bibi ariko ntacyo mujye mwemera mube beza ariko shahudo. Polisi bibiri byari bimujyanye ku birindiro bya polisi. Bamujyanye ahantu hasa naho hari agashamba mu gihuru. Barangije bakuraho ibitiyo sha. Ibitiyo nibyo gukora iki? Binywereye n'inzoga kumbe bagiye gushyingura. Cukura hariya. Hariya niho hari itaka ryoroshye. Baracukura umukobwa arwanya intambara ishoboka arebe ko yakwifungura. Burya yigizemo akaganza asa nk'ukavuna. Pingu. Bas. Katukeri yakavunye arongera akagarura. Niko gukira kwe konyine ko barashaka kumushyingura ari muzima. Cukura. Bagabo baracukuye iryo joro. Tugende. Baka. Chuma. Ukobwa ryo. Ukobwa. Bas. Bogis. Baje fata cyagitiyo bendaga. Gasura. Hey. Fande rugasinziriye ahamagarwa na Santos. Santos ni umwe mu bari batwaye umukobwa. Fande Rujigo. Aski. Todo bien? Aro, ni Rujigo amavugana. Sana. Ngo ni ibibazo? Why don't you come to your daughter's room and we can have a little talk? Ngwino mu cyumba cy'umukobwa wawe hanyuma tuvugane kuki? Icyumba cyande? Akana kanje kuburiza. Fande Rujigo kumbe na nyiri bondo.
mu rugo iwe. Usko tuza ca bugufi bimbunda. Umuryango Your wanjye. family. Let's talk about your family. Umuryango wawe ni ugiye ngo tuganireho. Uwo wanjyanye si umugabo wanjye. Look, it was me. I did this. Nigiye wabikoze. Don't understand. I owe him. Who? Abelard. Yaraje aransaba hanyuma none ari mugwa nsa n'umurimo imyenda inde. Look, he did something for me. Okay, she was too young, and he just made sure the family didn't find out about her pregnancy. Ntabwo nshaka kujya mu muryango wanjye gira icyo umenya. Ababimbwiye n'umuganga yanze kugira ngo ibintu bize kujya kure. Family man, I can see that. Umugabo w'umuryango ndabibona ariko nutambwira aho umugabo wanjye ari. The doctor, he made a mistake. Muganga yakoze ikosa. He tried to set his bone, and he punctured his femoral artery. Umugabo aragiye bamukorera amakosa agira indwara idasanzwe. Hanyuma umuganga wabikoze biba ngombwa ko umugabo washaka umusimbuzi wowe uzamusimburira ingingo zizangiritse. Umugabo wawe niko yajemo kuko bari bahuje amaraso. He wanted to make it seem like he never made it to the clinic at all. Ibintu byose byaturutse mu bantu nanjye ntazi baraje barabinsaba ngo kandi mbahishire bama amafaranga. Nindi? Killed? You need to go. Please don't do this. Ndakwinginze winyica. My daughter, please. Icyo nzi nuko umugabo washobora kuba nawe barangije kumukuramo ingingo bashakaga ariko winyicira imbere y'umukobwa wanjye ndakwinginze ariko uzi kubona umwana akabyuka akabona se yapfuye. Tugende wenda umpambe. Wiki? 1, 2. One of these is quiet. We can go to the bathroom. I'll make sure your wife finds you and not your kid. Tujye mu rwiherero ari umurangiriza. Umugore wawe ari gukubona pana umwana wawe. Nubwo ari mu murase ngo isasu ridasakuza. Tugende ndagufasha nkoresheje ibyuma. Nibwo bufasha bwihutirwa. Niba yarabirangije dore inkweto zuzuye amaraso umukobwa uko yagatambutse asohoka. Hey. Umugabo we nanone ntabwo cyambuye ko ari muzima. Bakishyuye amafaranga ngo kitazavuga kinabirinde kirakira gusa. Ko bwasohotse azi umugabo yapfuye agenda arira. Byose byakorewe muri rya vuriro rimwe. What the hell happened to you? Ni ibiki? He's gone. Yaragiye. He's gone. Yararangiye umugabo wanjye yarapfuye. He's dead, he's gone. Agahinda n'akababaro byose ngo byakozwe na rya vuriro rimwe. Derek showed up when I could have. He saved me. He changed me. Derek yarampinduye uko nari meze. You changed you. None yapfuye yaraguhinduye. He just gave you a reason. I have to finish this. Ibi ngomba kubirangiza. When all the bastards are gone and dead. Abantu bose babigizemo uruhare na kiriya kivuriro na ba nyiracyo. That's cheery. Bagomba kwishyura. I heard it every night before I went to sleep. That's a pretty shitty lullaby. Wowe ariko ndumva ari nk'umwanda urashaka kujya mu bantu here ruhande. Bona umuntu umwe none wowe wahereye ruhande. I can't.
ko bigomba kumera nabo bajya kumugambanira bahereye iruhande bagambana ubwo ari hano igihugu cy'abandi bashaka kukiyogoza abone gutaha. She go see a doctor. Gomba gushaka umuganga ubwo bagomba cyagiye yivuna akaganza kuramo ipingu nta muganga nkeneye subuyu ndaka niko muhakanira ngo ko nta mugabo wageze mu ivuriro atwe turiho kirahiritira wajyana ipusi rwaye urukororo. Kobwa karirebera nka kamuzuka akanako gakora mu ivuriro. Baka numwe niko kamwakaniye ko mwivurira umugabo atagezeyo arabyibuka ndebera Derek nta mugabo Munigo. Yeah. Hey. ¿Estás aquí? Leta uri hano. Kambuye n'imfunguzo zivurira arangije yinjira dore boss nyire vuriro yewe. Niwumva amatinza abandi bapagasi bagiye. Masaha bwakoze. Dogiteri uko yinjira ko umukobwa yakurikiye amumirisha ishashi nka cya gitutsi numvisha umuntu Nyamirambo atuka mugenzi we ngo arakamira intuza. The American with the broken leg. Mugabo wanjye ari hehe no Umunyamerika avunitse ukuguru. What happened to his body? Mbwira uko byamugendekeye n'umubiri uko wabugenje. I don't know what you're talking about. I have no idea. Sinzi ibyo uvuga. Really? Ntabwo bizi. Banza umirisha shuraza kubimenya. Garza, the little girl, the pregnancy. Please, I just need to know. Nyeneye kumenya nta bindi. No conozco ningún Garza. No conozco ninguna chica preñada. Nta kimwe nzi. Oh, no, espera, wait. You don't understand. You don't know what you're Really? Because ntabwo bizi umva ntacyo nzi nyine niyo mpamvu ushaka kumenya arongera mirisha ishashi. Uko mirisha ishashi hari abantu bari baje mu ivuriro dore wa mugabo witwa Amory Norasco. Sukari wagukeneye prison break. Nimwe mwinjiraga mu ivuriro. Amory Norasco. Wait. Buretse gato. Think you can find out more than you ever wished to know. Ibyo wifuzaga kumenya byose ugiye kubimenya. Take a look ureba hari. Ndebye neza abona umugabo we barimo baramwinjiza muri rya vuriro yari muzima umukobwa yarazi ngo yarapfuye kumbe baramuzanye ari ndembe. Bamuzanye ni bandi bondifaye. You told Garza he's dead. No, wait. Afande Rivares bishiko wamubwiye ko yapfuye. You pull that trigger. And your husband is going to be dead for sure. N'umugabo araza gupfa. Wikurira imbarutso mbabarire. Ndagufasha tubone umugabo wawe. Daramushakaga niba ariya nibo bamushimusa. Bamushimusa kumbe bamuzanye mu ivuriro. Amory Norasco wagukeneye prison break. Kuma umugabo bamuzanye mu ivuriro uriya muganga yari yatinzemo hari byenda gukorera aba bagabo. Babikora kuri uriya mugabo urwaye. Gusimbuza ingingo ze bari batarabikora. Llévenselo a la sala de operación. Mumujyane mu cyumba babagiramo. Muraho muganga muraho. Allá en San Fernando. Muryango meze ute? Bameze neza. ¿Y esta quién es? Uyu ninde? Es mi asistente nueva, es americana, pero es de Ni umunyamerika kazi umfasha no yaje kumfasha. ¿Cómo te llamas? Witwa nde? Christy. Banyita Christy. Christy. Silvia Lugo. Amory Norasco. Fasha umukobwa muna. What happened to your hand? Kuboko byagenze bite? Stupid door. Right? Yeah. Nikandiye mu urugi nirwo rwagufasha gutya. I'm gonna need to search you. Ndagusaka. Banza kumwihumuriza. Yo huele rico. Kobwa arahumura sha. Boss komeza uwihumurize n'ahandi hose. Hari abakobwa b'amatimba.
hagiye banuka bajya ni sekurume iraho yameze n'ibyanwa Luillo. sha karanakomeye hano sha yakunto ryi niugira gucuga kubitsa nese yakunto ryi biturarahi ngo mwana byarakomeye mugora ndaza hanze kumbe n'ubusanzwe arara hanze yakodesheje geto aryama ibirenge bigasohoka munsi y'urugi bikarira hanze a telefone aragafata Rasco Come. Uzampamagare tugende bagiye kubaga umugabo uriya muganga umukobwa yamushyizeho gun point. Yes. How are you feeling, my man? Meze ute wanga? Huh? Baracyari na muzima. Ready to give some of that miracle milk? Yangane bibaho twashanze duhuje amaraso rero reka bakuvanemo impyiko n'intoryi zanjye zari zarapfuye nahinze mu murima tugomba kuzisimbuza izindi ibipande by'umubiri nibyo bagiye kumukuramo bakabihereza uyu nguyu. Tenemos que darle para abajo si fue puta. Ntabwo ari bubabare wanga. Pelo largo de los 80 que siempre lo tiene exacto. Ishimane byose apagasi baricaye bari kumwe na boss. N'umu mukobwa umugabo we bagiye kumukorera ibyamu. My man can handle it. Ntugire ikibazo abagabo banjye baragufasha ibyo ushaka byose. Go. That's it. There you go. Get them all nice and clean. Okay. Zamukoremo n'agasenda babo yake. Ay, holy apu. Boss we wawe. We uri murapfa kunjombagura ibishinge. Cojones. But you're so cute, I don't care. Koga mutari kuri mwiza simbyitaho. You can do any. Umugabo arasa n'umureba. N'ubuzima buri habarareba. That's it. Shinge. Show me. Bora mu rugongo igishinge cya kinini shabo. Ayo Nenda kumuvanamo banza indurwe niyo babanza gukuramo iba mu mugongo. Bagene no kugasenda barohere icyo gishinge gica no mu mifupa kikinjiramo indani. You can handle it. Aiwe. There you go. Dore indurwe ngiri yakigezemo. There you go. Yango nogera ikibazo ntabwo ngukuramo byinshi. Nimpyiko indurwe nabo gasenda baboye gusa nta kindi. Aiwe data we. Ubwo navoma ibyo avomye arangije apompa muri iki giswa. Menya ari uburozi. Ya miti y'inka imwe ivuye ibyo yica ibirondwa ayishyira mu muntu. Good boy. That's a good boy. Bwa mwiza kabisa. Baraza iki nacyo bacyongera ku maraso niho bajya ingurube. Ngara inkwavu bapakiyemo. Barimo kukigambanira n'ikibizi. That's what I like to see. Nibyo nashaka kureba. Real fountain of life. Thank you, Bobby. Bobby urakoze cyane. Ukoze kubwo kumipande by'umubiri kikiri kuri WhatsApp kirimo kiriganira n'abademu. Ikidemu nagisaze batimba mani. Ifite utubono tw'insumbane bari kuri WhatsApp. Timba baye ibikobwa bibi gusa. Cyangwa umukobwa afite akabono kamwe ari nk'akabagaba kandi karamanutse. Try to put me to sleep? Ibintu maye ko birimo kunsinziriza arabanza yicomora. Find this girl. Uyu mukobwa mwamukuye. Raka yamenye ko cyane. Nobody fucking move. Hatagira uva wari. Aya. Put your fucking hands up. Hey, Maboko hejuru. Tuwa la mano muchacho. We mukobwa aravuze mwumve. Down. Hasi. Down. Hasi. Who the fuck are you? Urinde. I'm his wife. N'umugore we. So you're the girl my man here has been speaking so highly of. Abagabo banje bavugaga. Mukaguru. Oh, was that necessary? Ibyo ni ngombwa ra. All this violence. Seriously, we're all helping each other here. Turimo turafashanya. Your husband has been a real lifesaver, you know? Umugabo watabara ubuzima. This rare type of cancer. Ufite kanseri idasanzwe muganga wamubwiye. Yeah, that's it. Nibyo. And the only effective treatment are these stem cells transfusions. Umuntu ushobora kumfasha ni umugabo wawe wenyine ushobora kuma ku maraso ye. Ni nabyo twarimo ntabwo ari ukumwica. It ain't easy, is it, doctor? Siko bimeze doctor. Raulito, ayúdala. Mugenda kumufasha. Boss umukobwa afite mbona tumufashe. Mumuteruse. Need to learn more Spanish, baby. Kumvikane sibyo? I can call some of my men the ones you haven't shot already. Nahamagara abasore banjye bakagufasha niba ushaka no kumuvana hano ariko mu ntabari. Umujyana kireba ndishakira inzira. Nibyo? Umugabo ko areba nawe wagira ngo yitumye ku kayiko.
Ya. Raka. Oh, kobwa ari hano. Con la puerta, cógelo. A ver. Asohotse hanze mumukurikirane mumubone. Dale para acá, dale para acá. Kobwa yango yafunze iki? Halo. Namwe mutegura abandi basura aho ngaho. Halo. Mwese mwitegumva. Aya. Oh. Out of here, okay? So, what you up to? I'm gonna need you to help me, okay? ¿Dónde están? Míralo aquí, míralo aquí. Tuyo. Suéltalo, cabrona, suéltalo. Shoot her. Mira. You guys suck, motherfuckers. Easy, easy. Keep this on him. I can pay you for all you're done. I should have offered you money up front, but people are so selfish when it comes to donating their body parts. I just couldn't take the risk. When it's so hard to find a bone marrow of a donor whose tissue is a perfect match. You know, with your husband's bone marrow and my strict diet. Bro, your girl hits hard. Where are you gonna run, little rabbit? You realize you're on an island. My island. Things are gonna end up badly for you guys, seriously. Tell me, Derek, do you even know how to use one of those things? Apparently I do. Coño! You two motherfuckers are crazy. Do you see anyone? Cógelo, Raúl, cógelo. Right there, go left. Hierarchy like that. Right there in yellow dress, go left. Right there. Got it. Who's this next kid? Right there.
right there, right there. Pink shirt, next right. Let's go. Let's get out of the car. Go. Go. All right. Vamos. Vamos, Gaito, vamos. Duro. I know where you live. Ahí no fight. I'm gonna find you. Vámonos, coño. Síguelo. Es el carro azul que pasó ahora. Sí, mire, F, es el carro azul. F, ese es. Vamos. Let's go. Kama dokuruka ciyo. Oye, ¿dónde está el carro? Nimwe mu mamagaye. Dore berekeye hakurya mbareba mwana ba. Beke sigaye itabi gusa akira mze. Nanjye sigira y'ubuvundere. Raka. Mani kumbuko yakabazanye. Aho yabagejeje nawe yatanze agafaranga. Naba bambwiraga hako amaye amafaranga y'umuntu umwe. Sinzi wa kabiri aho ajya. Nayo ndakwishyura. Haciendo mi hijo. Sore mu mugongo bari bamutoboye. Kumba gakobwa nako bakoroshe mu kabavu. Ka madamu bakira abandi bakire baraza. Mani yari yishyuye udufaranga hano abantu mwibuke neza n'abarimo guhigwa n'abakire. Mani niba yakoze ku dufaranga twabo yari yishyuye abaturage bose bintu ngo batazi kijya mbere. Bas. Boss. Muri Norasco mubo yishyuye harimo n'abapolisi. Niyo mpamvu ubona muri Amerika amajyepfo ukura umugi bagiye. We. Tranquila, mami, tranquila. Soke mu nzu yaje. Ni ibiki? ¿Dónde están los gringos? Gringo. Falta de respeto. Mami, bájale. Mami, ya tranquilita. Mami, tranquila. Chequeate todos los otros. Chequeate la cocina, chequeate el baño, todo. Mi casa se respeta. Doña, cálmese. Está bien que esto no es con usted. Esto es con el cabrón de su hijo. No, papi, no me le falta el respeto. Estate quieto y cállate la boca. Mami. Tienes que soltarlo. No me calmes. Cálmate y te sientas. Esta casa se respeta. Siéntate. Mira, escúchame. ¿Dónde carajo estás metido? Sí. No sé qué tú me estás hablando a mí. ¿Y ese es tu hermanito? Cuidado con el nene. No lo toques. ¿Te quieres venir conmigo? Déjalo quieto. Tú estate quieto. Tú quédate quieto ahí. Suéltalo. Vámonos, a buscar las otras casas. Tú estás pendiente. Adores, falta de respeto. Araka. Chacha na gikinya na bamunyombye cyitwa Fisi. Fisi ameze nabi hano n'urubondo. Zemye ibyo biziki byawe vuba. Zemye umwanda. Eres solo puñeta. Urumutsa amatwi cyangwa. Turakwiyamye jyana ubunda bwawe hirya n'ubwa mbere tubonye imbunda se. Jyana ko kabunda. Muceceke mwabyana. Guringwa ari hehe ntabwo tubizi. Mira, Mende.
Coge esa casa ahora mismo. Yagusuzuma muri ya nzu wowe. Pablito, vete conmigo. Esto es mamabicho. Rurito wewe ngwino tujyana abaswa turababona tu. Nca hakuno abaturage bo banze kuvuga. Kibiciye n'imiziki. Muri Amerika Amajyepfo shaba bakunda imiziki. Baricara ukajya ngo bafitanye isano na Nkongoro. Tengo dinero usted aquí, ¿verdad? Banje cyangwa nguhe. Ikibakira shekare mu gatafari kiracuma. Baya. Mituwere. Mwaza kumbwira baguringa aho bari. Turabonana. Gatweka barashakisha do. Dore n'igiharado. Igihushi ni gikuru. Ese cyere mu mutwe. Araka. Kobwa. Kobwa. Yewe. Ibyo ni iki bihira imanga hano. Kobwa. 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 Hey. Raka Amrino Rasco. Wasumwe. Nibwo bakigera inaha. Kobwa ari hano ndakubwiye. Hey. Kana gatuceceke. Nunda cece cyabafu barandambiye. Inaba urababona bapfu uzura umoje muri Amerika Amajyepfo bararasana manywa yihango polisi n'abanywa rumoje. Abaturage baba barabimenyereye baraceceka bibaye ngombwa. Nabaguringo babonye hano urabona asa nabaguringo se mvu mukecuru. Base bagira ikiburi muri Amerika Amajyepfo. Ndakwiyamye nta nabaguringo nigeze mbona. Dore uko nganuko. Ajyana gasura kumbe wa murwayi. Aiwe akamukandagishije kagaguru kagwaye. Ikintu bo bazi muri Amerika Amajyepfo ni uguceceka. Uraza ukajya ngo abantu nibirage. Naguringo mubonye nahara turakwiyamye sha. Dore w'inkokora. Iyo babonye umuntu afite imbunda muri Amerika Amajyepfo ndakubwiye muri Brazil kumanywa yihango polisi yangana n'abanyarumogi abaturage bareba. Nta uvuga. Naguringo wabonye. Vitesse wangu. Saga. Buenas. ¿No has visto los gringos por ahí? ¿Oyes bona gringo? Nada. Nta nomwe. Papi. Kibyo umuntu yabishyira mu gifu. Wamfasha se. Wapi nambura yawe ncyaka. Abapfu bo ni benshi dore n'iki kiragenda nk'umurambo da. Raúl, mira, bro, ¿qué te pasa? Raúl, kumbe. Kumva amasasu basubirayo. Boss yagiye kugera ku bapagasi. Akuruye. ¿Dónde carajo están metidos estos cabrones? Arranca para el carajo lo que hay que hacer. ¡Ayuda de ustedes! ¿A dónde están los gringos? ¡Coño! ¡Ay, puñeta! ¿Quién no va a esperar? Tú vas a ir conmigo. Come on, vente. You know, it didn't have to go down like this, mama. You fucking bitch. Come on, vente. Show me what you got. Show me what you got. ¡Gio! ¿Qué la vas a empezar a esta casa, doña? ¡Vengan! Cabrona. You wanna fuck with me? Come on.
cabrón me matan aquí. Estamos listos, señor. I hope you had a nice honeymoon. Matalo ngo mwice abaturage bose bari muri mwice si ubwa mbere babonye umurambo niyo mpamvu bitana bakanga. Yewe musigeho wembi ishurira ikintu mufata basuka mwibabwira ngo nibasigeho. Police kumbekira na itegeka ni nacyo kiyishyura. Hari undi mukire winjiye muri quartier Danny Trejo n'abakire babiri bahoraga bashwaniriwe umujyi zasarundo haje muretse buri wese arahagarara azana igisura dore wagiye ni se wabo wa pipi Para la isla. Ibi ni bibi cyane kuri iki kirwa cyacu. Tourists being kidnapped to prolong the life of este people. Gushimuta mukeragendo baza kudusura bazana dutinya ko turi babi. Give me the knife. Wema icyuma. It doesn't concern my business. Muri ibi byose ndabyitaho ndabirangiza business ni yayo. Yes, my putitas can't work without tourists. Abaturage banje babaho nta n'abakera rugendo cyangwa banaje. Ariko nidukunda ibintu byakavuyo nk'ibi ngibi. Nicyo cyuma muko. Nicyo cyuma uyu musenzi mbanza mwereke amwaka icyuma. Cierra los ojos, todos, niños. Nese mufunga amaso mwabwana mwe mufunga amaso yanyu. Muzi ibyo ngiye gukora hano. Ngiye gufasha abantu. Kwawufasha. Aren't you dying, Hugo? Aren't you dying now? Huh? Correction. Correction. Tanga correction mu bandi baturage atazajya nuzana umutwe munini. Fotoramo ibyo bintu. Go correction ira. Kirakosora. Mubareka ngabo bagende bari barahohotewe. Doble lo que estaba pagando este hijo. Aya uyu muswa yabishuraga yose ndajya bishura uni ubaye umukire mu mujyi. Yago rata boss. Yo, nuko bimeze muri Amerika amajyepfo boss ni uvuga na leta ibaho. Mwebwe mutahi wanyu. Muri Amerika amajyepfo niko abantu babayeho. Iyo uri umunyamafaranga na polisi urayikontorora n'amahoko ya kontorora. Ndabishura ahubwo mbakubire kabiri. Mejor. Hano hantu wagiye kuba ahantu heza kurutaho na mbere. No lo maté de veras. Está dormido. Ntabwo uyu mwishe byanyabya arasinziriye ngaho mugende. Muterura akakaramba. Yabwira gutwana ngo taza kwikanga ngo baricana abantu. My friend Carlos will be taking to Puerto Rico soon. Iriya ni yanjye Carlos yagiye kubavanana berekeze murerekera muri Puerto Rico. Puerto Rico na kandi gago kaba muri Amerika amajyepfo ni nako bagomba kuvamo batahi wabo muri Amerika. Ngabara muhobe mani mugenzi byishimo byari byose mani ntabwo yigeze bagambanira ahubwo ibintu byari bibi. Muri Amerika amajyepfo ugiyeyo iyo umuntu ashatse arakugura. Niko bimeze. Ufite amafaranga hariya ni uvuga. Nicyo gihe nako kanya bagomba kuva ngaho zikagenda Ngongoro. Tuzabonane vuba. Usibye ko tutangiye no kubakumbura. Nzira ngabo bagenda mugenzi. Bazakumburwa. Bari batangiye no kumburwa. Filime yitwaga In the Blood. Mu maraso. Niko yitwaga. Yari Danny Trejo, Amuri Norasco, n'abandi nyinshi cyane. Nimushaka amazina murashe ziyabone. Nako muyabone nanibagiwe. Aga filime nuko kagenzi turabakunda cyane cyane. Mwibuke neza ko yanga hari na Card One Film Production ushatse filime usigaye zigura 500 aresha tuziri muri poster buri ubonye hano ukayikunda nushaka no yigure none uzazigura aresha tuzifatanye nuko kagenze ndabakunda nuko kagenzi turabakunda cyane.